Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Confirmed transfer news, Kaizer Chiefs nomdlali ke wayo wasemumva uEthan McCarthy impela ke usewashile amakhosi uyojoyina ke laphayana ke iClub yase-Azerbaijan ekuthiwa ke iSabah FK. Impela ke lokho kuqinisekiswe uyena ke uMazola J Molefe oyintatheli yaka SABC ukuthi ke uEthan McCarthy impela ke useyojoyina iSabah FK yalaphayana ke Azerbaijan eshiya ke wona ke amakhosi iKaizer Chiefs. Yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.